Pozdrav mile božanske duše i dobrodošli na moj kanal. Ja sam Astro Maki, Crveni zmaj, a mi nastavljamo da radimo predikcije. Sljedeće na redu su mi vagice. Drage moje vage, pre svega da vam kažem da je novembar jedan jako zanimljiv mesec. Pun retrogradnosti, Merkur je već krenuo retrogradno kroz znak Strelca pa će ući u znak Škorpiona. Zatim Uran kreće kroz znak Blizanca pa ulazi u Bika, ovo je posljednji put da to radi ove godine. Zatim Saturn retrogradan u znaku Riba, tako da drage moje vage, jako zanimljiv period. Mars je ušao u Strelca, Venera ušla u Škorpiju, tako da zanimljiva jako energija. Ajde mi da vidimo vage, radimo drugih 10 dana novembra, od 10. do 20. novembra. Za sve vas koji imate planetarno pozicionirano sunce, mesec, poznak Veneru u znaku vage. Ovo je kolektivno otvaranje, poruka neće rezonovati sa svima, znači intuitivno šta osjetite da je za vas, uzmete, šta ne, to je za nekoga drugog. Ajde da vidimo, drage vage, šta vama donosi ova druga dekada novembra i ovaj roller coaster od energija. Znači kreću ciklusi, završavaju se, vraćaju se stvari iz prošlosti, zbunjujuće neka može da bude isto energija. Pazite kako tumačite stvari, pazite šta potpisujete, šta radite. Ajde da vidimo. Vage, šta se s vama dešava? Dole 5 kupa. Prva karta 7 štapova, 10 mačeva, kula, 9 mačeva, kralj kupa, vage, vama ovi prvi neki dana je kupim energije koje su u nekom ste gardu, štitite se od nečeg, branite se od nečeg, idete nešto, pokušavate nešto da se preokrenete, da se branite, da se povučete. Međutim, ovdje dolazi neki haos će ovdje da nastane. Ne vidim neko opterećenje vama u mentalnoj energiji, znači kula, haos, iće neki haos vi da napravite. Iće da se neki haos određenim ljudima, znači ili neke ljude čistite iz vašeg života, ali dosta vas vidim u gardu i vidim vas onako da ste, ne vidite izlaz, težina, nespavanje, razmišljate o ovom problemu konstantno. I ovdje imamo centralnu kartu, mušku energiju, to jeste kralj kupa, definitivno. I ovo će vam doneti neku stabilnost, konačno ćete biti u nekom miru, mada ovdje vidim tugu, neku patnju, emotivnu, težina, ali mentalna neka težina, znači to je u vašoj glavi, tu se ta neka energija dešava. Ajde idemo dalje da vidimo šta se odigrava. Šta će otvaranje. Zanimljivo. Idemo dalje. Dole 6 štapova. Evo ga. Kralj kupa, karta sveta. 8 kupa, 4 mača, carica. I dole 6 štapova. Mi ćemo ovo svako pokrivati. Evo ovako, definitivno, ovdje se vama, pogotovo za mušku energiju, ovo je muška energija koja je svesna svojih emocija, stabilna u tome, svesna šta osjeća, kako osjeća, zna i da daje emociju i da primi. Otvara se neki novi svet po pitanju za vas, za ove emocije, za ovu težinu koju smo vidjeli u prvom presecanju. Znači, definitivno se vam ovdje otvara novi svet, nova energija. Definitivno nešto što je vas ovdje mučilo emotivno, konačno otpuštate. Konačno je to i za vas, idete napred. Konačno ulazite u neki, da kažem,
Jeste mir, ali onako sa nekim, da kažem, oprezom na neki način. I ovdje imamo kartu carice, što jeste jedna ženska energija. Da li ovo vas muči po pitanju neke ženske energije? Ovo su jako moćne ženske energije, mora da naglasim. Ove su žene koje su healeri, iscelitelji, koji znaju da daju i da prime, koje su onako prosperitetne, vladaju, dominiraju, da tako kažem. A ovo je nekako, da kažem, pogled na javno, na kako vas drugi vide, kako se vi pokazujete drugima, me razumete, vage? Ajde da vidimo, vage. Idemo da pokrivamo sada sve ovo. Zanimljivo, sviđa mi se ishod situacije i onoga šta će da se otprilike dešava. Znači, konačno nešto otpuštate, nešto što vam je pravilo težinu, čistite, razbijate, brišete neke ljude koji vam stvaraju to preopterećenje. Ajde idemo da pokrivamo vagice. Dole 10 pentakla. Završavate nešto. Kraljica kupa i u karta umerenosti, jer što ovo ne kažem, balansa. Ok, ovo je definitivno, da kažem, onako, sudbinski ovo treba da se odigra. Zaštićeni ste nekom energijom anđela. I ovo nešto brani, da se vi branite od ženske neke energije, jer ste vi ta ženska energija, ja ne znam, ali ovdje neka žena definitivno donosi balans, umerenost, neku umerenost po pitanju ovoga što se zbog ovog povlačenja, da sve gledate kao napad. Znači ovdje je konačno neka ženska energija koja je isceljujuća, koja pruža emocije, daje emocije, konačno to isceljuje ili prosto krećete drugačije da doživljavate to. As mačeva i kralj, vitez kupa na 10 mačeva. Ok, definitivno krećete da dobijate jednu novu spoznaju, viđenje, kuda trebate da idete po pitanju vaših emocija i šta trebate da radite. Znači tu neka nova spoznaja treba u umu da se dogodi i onda srce prati. A na kulu imamo 9 mačeva, pa da, kao i malo pre, i karta sveta, nevjerovatno. Tako da definitivno na ovih kulu 9 mačeva, šta god, ja mislim da će ovdje vi ćete da ovdje odlepite i dok će vam biti dosta svega da ćete prosto sve da iznesete, da pustite iz vas napolje, što bi ja rekla. Na 9 mačeva pravda, pa da, šta sam ja rekla, pravda i ljubavnici. Ok, nekom je ovdje nešto prekipelo, definitivno ja kupim ovdje odnose koji imaju neko čišćenje, neku karmu, znači ovdje će definitivno doći, ovdje će definitivno doći do nekog razrešavanja, karta pravde, ovo je i vaša arkana vaga, znači nešto ćete sad izbalansirati tu, nešto će, stavit ćete na tasove, da tako kažem, i ovo opterećenje i ovo što vam imate sa ovom osobom, sa ovom energijom, nekako ćete, da balansirate. Ovo je po pitanju odnosa partnera, znači ovdje, kao što sam rekla, ima karme. Ovdje oboje, onako ste u energiji, osjećate jednu drugu, ne mogu da kažem. 8 pentakla i 3 kupa. Kupim ja ovdje trouglove, čive meni pored kralja, karta sveta. Bilo je ovdje dosta nekog mešanja. I ovo možda bude vezano i za posao, ne samo za ljubav. Znači ovdje kupim trouglova, više energija, više dešavanja u ovoj sad sljedećoj dekadi. Znači ovdje će neke stvari da se izdešavaju vezano za posao. Kako sada odigrate, da kažem, na polju posla, to se jako sada, da kažem, gleda. Ova sad promjena definitivno će doneti snagu ženskoj energiji, ali pazite, ja na kartu sveta imam snagu i caricu. Carica jeste ta ženska energija koja je svesna svoje uloge ovdje na ovom postojanju, koja je svesna svog božanskog potencijala, ali u isto vrijeme i svog fizičkog, materijalnog, zna da dominira, da vlada, da nosi, da vodi, da pruži, da primi. Znači sve su to jedna jako lepa božanska energija i definitivno vas ova promjena koja će vam se desiti,
koja vam dolazi neminovno će vas ojačati i napraviti žensku energiju definitivno stabilnu u ovome i nekako iscijeliti ili se popeti ili doživjeti taj božanski aspekt. As pentakla na 8 kupa i mesec. Neko ovdje kreće u jednu novo fizičko postojanje, znači neku novu energiju, otpuštate konačno nešto, ostavljate iza sebe, ulazite u neku novu fizičku, novi svet kreirate sebi, nov život kao da počinjete. I ovdje definitivno idete za svojim snovima, idete za onim što želite, idete za onim što volite, što greje vašu dušu, da tako kažem. Ovdje će da se rodi jedna, radit ćete na tome, ovdje će da se rodi jedna nova emocija u vama. U vama samima, znači. Ja ovdje imam 8 mačeva, imam 4 mača, pa as kupa i 8 mačeva. Znači ovdje jeste neka energija da po pitanju, ovdje ćete raditi na tome da se oslobodite nekih emocija koje su, u stvari nekih misli koje su zakopale te vaše emocije, osjećaje, znači radit će se ovdje mental jako pravi problem kod vas, vage. Mentalna energija, neko razmišljanje. Evo, carica, 2 pentakla i 7 mačeva. Nešto vi ovdje pokušavate da balansirate, šta god je u ovom odnosu, ovdje se jako balansira, vage, i nekako imam viđenje da će ovo i dalje na neki način da se balansira, ali pripremate se za neki završni ciklus i upravo ova dekada vam to nosi. Sa šta će biti dalje vidjet ćemo, zavisi, vidjet ćemo u sljedećoj tamo dekadi, da ćemo da propratimo isto ovu situaciju šta će se otvoriti. Definitivno, i da put mi izašla karta sveta, tako da svi znakovi su tu, neću nikog da izdvajam. Ajde idemo da vidimo šta kaže Moonology. Znači, nije sve za svakog, vi ćete se pronaći šta je za koga, ali definitivno ovdje imam jake ženske energije koje treba da iskreiri, ovo će vas ojačati, šta god vi ovdje da balansirate i ne razumete, zbunjivaće vas, ovdje su emocije nekako isto isprepletene, jako u gardu, neka energija, znači, a opet sve se tiče i tog balansa, odnosa. Znači ovdje kreće sad neko dešavanje. Ja mislim da će ovdje doći čak i do nekih razvoda. Takav mi je osjećaj. I bilo je ovdje nekog mešanja ili će biti ovdje nekog mešanja od strane nekih ljudi. Ajde vidimo šta vam kaže. Opa, odmah. Moonology. Očistite vašu, šta ja kažem, ovdje preopterećen, znači pratite vaše unutrašnje osjećaje. Ovo je anđelska energija, vas okružuje svakako. Ovo je posljednja četvrtina meseca u Blizancima i znajte da vredite novi mesec u znaku Bika. I da vidimo šta je samo na dnu deka. Napravite vreme za ljubav prema sebi. Ovo je posljednja četvrtina meseca u znaku Vage. I da vam izvučem jednu afirmacijonu kartu za ovu dekadu, drage moje vage. Kaže, uvijek postoji rješenje za najviše dobro. Idealno za ovo čitanje, idealno. Znači, uvijek postoji rješenje za najviše dobro. To je afirmacija za ovu dekadu za vas. To je to, drage moje vage. Ako vam se svidio video, slobodno lajkujte, subscribeujte se ako do sad niste. Napišite u komentarima kako ovo čitanje rezonuje sa vama. Jako volim da čitam vaše povratne. Također, subscribeujte se ako do sad niste. Na svaki 5000 novih subscribera radimo ovdje uživo otvaranja na vaša pitanja. Također, kada ostanemo još malo 10.000, birat ću jednu dušu mesečno za konsultacije i rad sa mnom. I imate pakete u opisu ovog profila ukoliko želite da podržite rad ovog YouTube kanala. To je to što sam ja imala za vas, moje mile božanske duše. Ja vas ljubim, volim, grlim i kao što uvek kažem, volite sebe, a kad volimo sebe, onda volimo čitavo postojanje univerzum. Pozdrav i uživajte do sljedećeg čitanja.